uri data uri Imana ikomeye Mana turasengera urugo bwacu mwami ikibazo cy'ubukene cyaduteye ngwino mwami duhindura amateka uri natwe twereke kuri Imana ishoboye byose hari byinshi wambwire ku musozi wawe Mana namukorikori nkaronka amafaranga hamwe n'umuntu akuwe avuga ati bya muntu arasama nkagendesha buri moto werera ikintu ngomba ndagusa genda mpigira 50 kandi se uzogenda uyafise nje uzogenda ndayafise kubera ari ugiye uyafise ntiyavyemeye Inyungu yo gusenga 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 nani uhoje wambaye neza woje wambaye agashati kera mbona umenga karanagerageza wa musi ho washi wamenga sinzi yuvuye nake wamenga uvuye gutotira ibitoki Mana uri mwiza Mami Yesu Mana ishoboye byose Mana uhambaye mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kugira neza kwawe ndagushimiye imbaraga zawe ndagushimiye ukuri bwawe uri Imana ikomeye uri data uri yawe turagukunda Kristo kuko wanje kudukunda masanga ndaje imbere yawe papa ndasengeye mu rugo rwanje ubuzima mbayeho nabi moto mbayeho nabi kabisa none aho ugeze ubu nyene nkuwo hari ikintu nakimotogira kugira utunge dufate nka jewe ndakurabiye ukungene no bigenda nta na kimwe byose nobikora uri data uri Imana ikomeye Mana turasengera urugo bwacu mwami ikibazo cy'ubukene cyaduteye ngwino mwami duhindura amateka uri natwe twereke kuri Imana ishoboye byose hari byinshi wambwire ku musozi wawe Mana hari byinshi wakoresheje abavugisha batandukanye hari amaprofesi meza mazima nakiriye mwami ndakwinginze ngo ushitse ku masezerano yawe mwami dukure mwabuno bukene mwami rabidirunga wanje yagiye gukora ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo zongere gucamwo utange nyagora kungwa amafaranga ongere kuza mwari no rugo mu izina rya Yesu Kristo mwami turaguhamagaye cyane gusa ari ikintu nayo ngomba nakubwiye kiragoye nta kibazo nogikora nawe ntiwagikora namba wagikoze bigakunda ivyo nogikora ngaye bigakunda canke nakirabibona nabibona no kuri message ceke imeze neza nta kintu mbuze byose vraiment je ni fresh hama rero hano ngomba nje mbura n'umwanya ugiye reka ndakubwira urumva hari umuntu je no kurangira gukuri iyo mikoshi yose ufise akaguha intunga ntuvuge ibi inya ugira ngo iki niki kaguha intunga nyene kujya uvuga ati cyenda afise yari
waranyemereye inzu nziza mana, waranyemereye umuduga mwiza, waranyemereye mwami kugiye kumindura amateka. Ndategese umwaka n'ukuri nuhera utabinkoreye, ndakwinginze ngo ubimfashemo mana, ndakwinginze ucinzira aho zitari, wigaragaze nk'Imana, wongere kumindura amateka mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwaka ngomba kukubona Vani. Jewe nkatunga ni ibintu bisanzwe, nkaronka amafaranga hamwe n'umuntu avuga ati ujya mu ntara y'amahirwe nkagendesha buri moto. moto n'ibiki umuduga iryo ubona uvuga ati ubonye umuntu ayigendeye ukavuga ati ujya muntu yararenganye abayeho neza. Tugende no munsi twabipanga vraiment kubera uno munsi wese nakubwiye ko ahubwo ndikunda nacererwa. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndasaka gasuzuguro k'abanyi bansuzugura kwamaneka ku mashini imisi yose. Ndagomba uhindura amateka yangeneke kumbabura, mwambu uzobukoze nze nambuka vyemera batangara bumbirwa babone ko Imana yanje ngwe bugasuzuguro. Mwami dukore ko kano gasuzuguro, ndategetse umwaka ubinkorere mu izina rya Yesu Kristo. Mwami nukuri numarambaze he bubikore kura kuri Imana yumva. Ndakwinginze Mana, akano gasuzuguro k'abantu dusengana bamba bambwiye ngo njani muzi mwe ku rusengero, ndakwinginze ubihagarike mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndagutakambira umigugu cyo mwijuru ngo nyumve cyane gose kubera ko ndiko ndabigusaba. Mwami umwaka ukora igitangaza gifadika in the name of Jesus. Mwami ndaguhamagaye, urakoze Yesu ugiye kubinkorera mu izina ryiza rya Yesu, amen. Werera ikintu ngomba ndagusa genda umpigira 50,000 kandi se uzogenda uyafise. Nzogenda ndayafise kubera ari ugiye uyafise niyo byemeye nta kibazo. genda uyahige. Inyungu yo gusenga, 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 inyungu yo gusenga. Mugabo mwiza cyo wari ndagusabye mbwizo kuri kubera naje ndasohoka ningo sihuri nigeze nambona nze kuguhamagara. Ndagusabye mbwizo habayiki kusivye mbiro byinshi biyumviriye cyane naburi ibibazo n'umuntu mugabo. Oya niwo bibura ariko muri no si bisaba kwihangana. Utishiri ndabuzima turiko turabona. Ndabubona ubuzima twese. Ubuzima n'umuntu w'umugabo prima. Cyo ubuzima ni usanze Imana izo duhindura amateka. Ikibazo turimo Imana dusenga niyo kudutabara. Nukuri Imana izotugirira neza ndavyizeye kandi nanje ndi ku mavi ndiko ndasenga mugabo mwiza. Umura nta mvura idahita, Imana izotugirira neza. Yego uri umwana wa Dawidi biza kubyoroha. Abiriza ni diri nizeye kandi nzi kwigombibe idiri nziza kandi himba ni diri itungutse y'umwutsi itwika bya vrebe. Ndakubwiye ko ubuzima bwanjye bugiye guhinduka. Mbega umugabo mwiza. Bitegure gushima Imana gushima Imana no kuyitatsira. Ndazi ko ibintu bigiye kumera neza. Jewe ndiko ndiyumvira ngene ngiye kuhatwika. Benidiri zoca monyene bien. Y'umwotsi gisasu
urazi ko bahora bavuga ngo adresse y'umukene ni umukene batura ubu ngiye kuba adresse y'abakene Jombe mukabosi ndahindiwe bivuga urabizi ndakubwiye ko Imana igomba guhindura ubuzima iteguwe gushima Imana amasengesho kuja mu rusengero wenda amasengesho yasenze kuri ntiyapfuye gusa amen aho ukiri genda ndabya kadashati ibikomeye ntibizonera ubwoba ibikomeye ntibizonera ubwoba iyarinze Daniyeli nanjye izondinda iyarinze Daniyeli nanjye izondinda nanjye izondinda iyarinze Daniyeli wishe ndagiye rero uragiye hanyuma urinze ubona Imana igomba ihindura ubuzima byahetse ubu umutima wanjye uranezerewe ngiye kwambakira tukiboneka apaniki kuri Bernard kandambira ifisi yatumye ntugire ikibazo tuzatugenda Shori si Bernard kuri mu alimentation hariya alimentation za bien tugiye kubuya impunzi cyabegenda ye nukuri ndabizi nzobona gusohokana ndabitembera natugenda heza rwose Shori genda kuri ujane na Yesu Inyungu yo gusenga, inyungu yo gusenga, inyungu yo gusenga. Namukorikori baba esa Afrika karibuni hapa karibuni orenga